M23 yavuye mu duce turi mu majyaruguru ya Uvira berekeza Kamanyola. Amasoko atandukanye y'amakuru aremeza ko abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 mu mpera z'icyumweru bakuye ibirindiro byabo mu duce twa Sange, Bwegera, Ruberizi, Ruvungi, Kabunambo n'inkengero zaho berekeza mu mujyi wa Kamanyola muri iyo ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru wigenga ukorera muri Kivu y'Epfo hamwe n'umwe mu bakuriye sosiyete sivile muri teritwari ya Walungu babwiye ikinyamakuru cya BBC ko M23 n'abategetsi bayo batangiye kuva muri utwo duce ku wa gatandatu. Ikinyamakuru BBC cyo cyabajije M23 ibivugwa, ariko ntabwo M23 irasubiza kandi nta makuru iratangaza kuva muri utwo duce turi mu kibaya cya Ruzizi. Utwo duce tuvugwa twabereyemo imirwano ikomeye cyane mu Kuboza umwaka ushize, mbere y'uko M23 ifata umujyi wa Uvira ikawuvamo nyuma y'iminsi mike ku gitutu cya Washington, igasubira muri utwo duce turi ku ntera isaga kilometero 40 majyaruguru ya Uvira. Leta ya Kinshasa na Washington bagiye basaba M23 gusubira inyuma ikagera Kamanyola, aho uwo mutwe wafashe kuva mu kwezi kwa Gashyantare umwaka ushize, mbere y'amasezerano ya Washington yasinywe muri Nyakanga uwo mwaka. Uwo muri sosiyete sivile ya Walungu ukorera Kamanyola utifuje gutangazwa yabwiye ikinyamakuru cya BBC Gahuzamiryango mu butumwa bwanditse ko ibikoresho by'intambara n'imodoka bya M23 byageze Kamanyola guhera ku wa gatandatu nijoro. Kamanyola iri ku ntera ya kilometero 75 mu majyaruguru ya Uvira na hafi kilometero 50 mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu. Ni umujyi muto w'amateka maremare uri ku nkengero z'umupaka, aho hakurya urebana n'umujyi wa Bugarama w'akarere ka Rusizi mu Rwanda. Kinshasa na Washington bashinja leta y'u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ibyo yo uhakana uvuga ko bafashe ingamba zo kwirinda. Kigali na Washington nabo bashinja Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Kinshasa irabihakana ikavuga ko igiye kwambura intwaro FDLR. FARDC yagiye mu birindiro aho M23 ivuye. M23 ihita ibashinja ubwicanyi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyohereje ingabo mu birindiro byavuyemo abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Uvira nyuma y'uko abo barwanyi bavuye kuva mu mpera z'iki cyumweru gishize. Ibinyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisubiramo Regan Mbuyi Karungi uvugira igisirikare muri Kivu y'Epfo avuga ati unité za mbere za FARDC zimaze kongera gukandagira Imutarure muri teritwari ya Uvira. Imutarure ni agace gafatanye na Ruberizi kandi kari ku ntera ya 30 kilometero mu majyepfo ya Kamanyola, aho abarwanyi ba M23 ubu bivugwa ko bashyize ibirindiro. Amashusho atandukanye yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abaturage mu mihanda barimo kugaragaza ko bishimiye kugaruka kwa FARDC aho M23 yavuye. Hagati aho umuvugizi w'umutwe wa AFC M23 yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko ingabo za leta n'abakorana nazo zigeze i Ruberizi zahise zica umworozi witwa Majagira Noah, kandi ko guhiga abaturage b'abasivili mu nkengero za Uvira na Ruberizi bikomeje. Mbere igisirikare cya RDC cyahakanye ibikorwa by'ubwicanyi bwibasira abantu b'ubwoko runaka bashinjwa gufatanya na M23, kivuga ko bimwe mu bikorwa nk'ibyo bikorwa na bamwe muri wazalendo b'inkozi z'amabi. Amashusho yagaragaje uwiyita General Delphine Karembe Ngomanzito ukuriye ibikorwa bya wazalendo agera muri centre ya Sange yambaye imyenda y'ingabo za FARDC. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wazalendo na FARDC binjiye mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko M23 uvuyemo ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kugeza nanone muri aka kanya ingendo zo hagati ya Bukavu na Uvira zirabujijwe. Muri iyi mijyi ya Bukavu na Uvira, imijyi minini y'intara ya Kivu y'Epfo, ingendo zaho zahakorerwaga zirabujijwe kuva none ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu, nyuma y'ukwezi kumwe zisubukuwe nk'uko biri mu itangazo rya guverineri w'inzibacyuho w'iyi ntara Jean Jacques Elakano. Intego y'iki cyemezo nk'uko bivugwa na radiyo RFI ni ukubuza ingendo hagati y'ibice bigenzurwa na leta n'ibigenzurwa n'umutwe wa AFC M23. Ku bwa Elakano, umutwe wa M23 waba wungukira mu rujya n'uruza hagati ya Bukavu na Uvira kugira ngo ubashe gucengera mu bice bigenzurwa na leta. Umuhanda uri hagati ya Bukavu na Uvira wafunzwe mu kwezi kwa gatatu gushize ku gice kigenzurwa na leta kuva umutwe wa M23 wasatira umujyi wa Uvira, ariko nyuma uza kongera gufungurwa. Aya makuru atangajwe mu gihe umutwe wa M23 mu mpera z'icyumweru wavuye mu duce twa Sange, Ruvungi, Rubirizi, Kabunambo n'inkengero zaho turi ku ntera ya kilometero 40 mu majyaruguru ya Uvira. Mu mpera z'icyumweru gishize kandi Elakano yumvikanye yihaniza abategetsi ba Uvira bakirara hakurya mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi bakaza gukorera Uvira bukeye, abasaba kuguma mu mujyi wabo mu buryo buhoraho.